birashoboka wampinduriye identite. Neza yaranyemereye akina muri filime ari nk'umu actrice principale agira kabiri kuri Mimi, abikora neza cyane. Aho narimereye kuba principale, ariko nagira nsabe kandi umukino w'umuco amatara y'hejuru nayo bashaka kugira amatara y'hejuru ihuriro ryo gushibuka ibidashobokera abantu kumana birashoboka wampinduriye identite. Wahinduye ibihe wahinduye ibihe wahinduye ibihe waratwibutse. twari tumusarure amere nk'ushaka imbere gato ntabwo bahabwa niba abafite bamufatira amaguru kubera ko ushobora gutanga umuryango tukabona icyuma cy'ubwoko bw'ubu karibu cyane kubona amene kugira ngo atwereke abakinnyi atubwire n'ibitari bike ku bijyanye n'intoreresi ariko tugira tubona ibirira bijya amashyi menshi cyane kuri amene banera. Genda umudirector, umuyobozi mu mafilime cyane cyane yo muri BMT n'ayandi mafilime amwe tuba twakoreye abandi bantu. Rero Mimi turasanganywe Mimi, sinovuga ko twatanguranye agitangura kariyeri yiwe ya sinema, ariko aho twafataniye hose twarakoranye ibikorwa bitari bike tubikorera muri BMT. Mu nyuma niho yacaza aratwegera muri BMT aravuga ati murabibona aho intambwe yo kwiteza imbere muri sinema igeze, ndagomba dufashanye dukorane ikindi gikorwa cha sinema. Nuko rero turakorana iyi sinema yitwa Kiramunda. Mimi niwe yazanye ide originale yayo. Muraza kuronka umwanya murabe filime icyo ivuga. Ide originale amaze kuyizana arayimpa, ndayandika, ndakora script yayo, hanyuma muraza kuntunga uko muza kuyibona ndazi ntimugaya. Maze gukora script yayo, abo turi kumwe muri BMT baramfasha turayikosora, Mimi aramfasha turayikosora, hanyuma tuyigeza no muri 257 films abo dusanzwe dukorana bajejwe amasanamu n'amajwi. Nuko rero gushika no munsi aho tugejeje niho tugomba kubereka. Imbere yuko rero tuza kubereka inoreresi, twagomba dufate umwanya tubereke abantu twakoranye kino gikorwa. Si bake ni benshi cyane, ariko tubereka bamwe mu bari muri kino gikorwa. Uwa mbere nagira mvuge nuwo nyene twafashanije mu gutegura iyo reresi kuva ikiri muri ide original, ni Mimi Mireille. Nagira ndamusabe yegere ngaha bukebuke. Hagati aho ntiyakoze ivyo vyonyene, yaciye ananyemerera aba actrice principale w'iyo reresi Kiramunda. Imana imuhezagire kandi waginiye neza ntiyamara mati. Hanyuma rero twaciye hari uwundi agira kabiri muri BMT turahorana yitwa Fisto Haragiramungu, sinzi ko ari ngaye nawe ari muri bamwe kuma yerera giti, nawe yegere ngaho umwanya zo bari karaza. Uyo nawe
ya director wanje aho muzobona hose filime je nzoba nadatinze giti abari kumwe nanje ari kumwe n'uwundi ahora mfasha kudirectinga yitwa Kado Havel burya nawe ubu ugwegageze ko no director mwiza nagenda gusabe nawe wegere ngaha Kado Havel warakoze wankoreye neza yaranyemereye akina muri filime ari nka nk'umu actrice principale agira kabiri kuri Mimi abikora neza cyane aho narimereye kuba principale ariko nagira nsabe kandi mbanze nkiriko ndavuga wa principale mbanze mvuge uwundi umuntu duhora dufashanya cyane muri filime ariwo nitura iyo ndose akazi ka filime ubwo nyene niwe mbanza kuvugisha X-Ray Bam nawe nyene Murakoze nawe nyene ndamushimira cyane yaremeye arakina muri no sinema yakinya akantu gato ariko muzogakunda ko yakinye uko kangana kose abamuzi baramuzi n'umuntu atwenza cyane yihoreye hanyuma mugenzi we yitwa Niji Pro nawe nyene burya X-Ray ni wafata amajwi ahejeje akayahereza Niji Pro nawe akayateranya navuga ko agira montage yari yakwa wacha tuze mwegere ngaha abakinye muri filime Cira munda mwegere ngaha mwese ego jandoje mwese muze mu principale muraza kubonamo uyu musore yitwa Mr. Khan no muri Meja Mr. Khan muri filime Cira munda yakinye neza vraiment Imana iguhezagire kandi nta nubwo yantetereje Murakoze cyane hari abantu batari babizi hari abantu batari babizi ko Abel Ndwaye nawe ari karidoga ngo ntiyarabizi Abel Ndwaye yakinye muri no filime Cira munda ari umupasteri ana mubaya sana umukozi w'Imana muramubona haleluya mu bandi ba principale bakinyemo muri no filime harimo umusore yitwa Chris Izo arihe abanyeri muheza Imana cyane yanetereje sinoreka kugenda mvuze abanyagitega twahuriye igitega nabo tubasaba kudufasha bemera kudufasha harimo uno mu sore w'umusonga yitwa agenda mwita muzungu n'igitega niko bamwita muraza kumubona nibaza tutarabona amateka yabo ntimubyumva neza hariho jandoje ubujandoje yadufashije ibintu byinshi gitega aho tutari novuga ko jandoje no mushira mu ba director bagenzi bacu jandoje Imana igezagire yakoze ibintu byinshi mu director yari gukora kuko ndi inyuma ya kamera nawe yaca yiruka kuraba ibindi bikenewe location n'ibindi byose niwe yabiturondereye sinovuga byinshi abamubona nibo muzobona muri filime Cira munda ariko hari abandi bayikinyemo hari abatashoboye kuza kubera benshi basanzwe babigitega harimo umwana muto cyane nabana babiri burya aba acteur abakinye muri iyi filime ari abana bato cyane binzoya niko no bita ni babiri ntibashoboye gushika ngaho ariko hariho Constance yoba yaje ngaha gahemu okay umwana wa Constance nawe yaradufashije gukina muri no sinema Imana imuhezagire nako ndavuga nivyo abandi bakinyi batashoboye gushika ngaha igitega twafise famille twahuriyemo muri Cira munda iki kintu sinogena hakivuza kuko bajya nabo babaye mu bantu badufashije kuronka location no kuronka uburenganzira bwo gukorera igitega nyakubahwa Eric Tayer haguruke nanye Eric Tayer yavuye igitega uyo yaradufashije ihoteli twamazemo iminsi 10 niyiwe hoteli yitwa nagira numve ko batakiyibuka nkanje ndayibuka cyane hoteli yitwa La Colombe niyo twakoreyemo ibikorwa byinshi niyo twararamwo iminsi 10 yose twamaze igitega turiko tukora ino film bagenzi yego
nariko ndaraba ko pasiteri ari ngaha. Pasiteri Tweba nawe yangiriye neza muri iyi filime, ndamushimira cyane, yitwaye neza. Pasiteri akaba ari umurongozi wa serire. Nuko aba bose mvuze muraza kubona impamvu nabavuzeko, nako muzobona impamvu nabavuzeko. Yego na Sabasi inkuru nziza tumuhaye ikaze na madamu wiwe, nabo Imana ibahezagire. Nuko rero jewe ubwanje nari mpagaze ngaha kugira ndababwire abo twakoranye, ndongera ndababereke. Saba gusa harabagiye baradufasha mu bindi byinshi, mu bantu bagiye baradufasha sino badodagura benshi. Mugangi hajya nogenda ntavuze witwa Juste irampaye, haguruka Juste upepe abantu uwo turavukana mu maraso, gahunda zose zanuze tuba turi kumwe cyo kimwe na wacha. Nagira ndabasabe rero banyakubahwa, ntabatwaye umwanya nako nawe utwaye, mu nkundire ngeze ngaha, ibindi ndaza kubibereka mu nyuma. Murakoze cyane. Turaha ikaze Bose wa right cyane Burundi cyane fangasi nawe yashyize mu kibanza. Turaha ikaze solution couple. Nabishoboye kubera icyongereza cyo ntacyo nize dore nize kizungu gusa. Solution couple mu mpera amashime cyane solution bana bibiri amashime cyane urabizi amashime cyane kifata turabona Lokoro n'abandi bose bashitse twamaze kwakira abandi. Hariho abantu bamwe mu myorohe amahoro. Allo hari undi muntu twakira no kuri Bose Pasteur Diedone umukomera amashimeshi ahantu hasanzwe ari bana muri Bose eko ayo n'abashimukozi y'Imana Nibaza ko bakoresha amashipase nawe ibidashobokera abantu kumana birashoboka waminduriye identite wahinduye ibihe wahinduye ibihe wahinduye ibihe waratubitse wahinduye ibihe amaso yanje yabonye ubwiza bwawe niyo ndirimbo yanje uri mwiza Yesu we want you to
wakoze ukuri ko wakunze ubuntu bwarisanze uri mwiza cyane araberewe cyane rwose umuntu wakora bakeyi bazi ufatira akaba jewe nukuri bizo mashuri murabakenze makenga aciye akorera ingozi naho bazazikawa rero baca basore rero hariho n'abandi baciye iteka y'abantu byashobokaga rero n'abana banjye bose nukuri mu nyuma rero ariyabona kuvuga byose ngahaye mu nyuma mbona yambaye yamusenyeri byaranze naciye nahise yuko ndi gutanga amafaranga none yamemukiye ibyo yambaye aja ku munsi urabirahindutse abaye kubera bamuntu bicarika muse abaka akaba amafilime sawa Murakoze none rero majyambere yerekagire n'umuryango w'iwanje yego bose bakomere bakimera n'uru abayibere yose hondi n'umuryango w'abantu nabi wanje nabi yo Imana ibarekagire imbere Kristo amashitama ariko amafaranga kubera ko amafaranga ejo yohera ariko n'icyuzi kidasanzwe ifoto iriko umwana wanyu muze mugende muyimanike mu cyumba muze haruguru aho mwita haruguru wanyu kugira ngo muzoze muraraba umwana wanyu nukuri mwarabyaye umwana atari gito kandi urabona ko ufise abana beza n'uburyo budasanzwe ayicubise mu icurube. Iyi ni ifoto twateguriye ababyeyi na komite yateguye urubanza mu kubakeza kubabyaye neza Imana ikomeze kubana natwe. Wacumvise ijwi tumumenya ngo ni wa musore wanyu bita Bijori kandi mubona ari wa mutebe wanyu n'imihaye yashoboye gukora bino bikorwa Imana ikomeze kubana natwe twese. Momera mashi, momera mashi, momera mashi, amubona uyu mubyeyi uri momera mashi, momera mashi, momera mashi, amubona uyu mubyeyi momera mashi, momera
Murakoze cyane, Imana ikomeze kubaha. Ewe biraryoshe rwose muta. unyemerere uyu mwanya batanze wo kuza ngaha baze bawushumbushwe umurengera mu izina rya Yesu Kristo. None mwami turongeye kukwiragiza ubane natwe uyu mugoroba, ubane natwe iri joro bagiye gutaha, aho umuntu wese aza kuja mwami ujane nawe umurindi kibi cyose mu nzira, twasifuhe ry'abadayimoni mu izina rya Yesu Kristo, twasi ikintu cyose cyova ku mugwanizi mu izina rya Yesu Kristo, ariko ubuntu n'imbabazi byawe bidutwikire, amaraso yawe adutwikire mwami, umwanzi natubone mu izina rya Yesu Kristo. Uwiteka komeza utuzigamire muri ino si mwami, tukiri hano mu isi mwami, ubane natwe kandi turinde ikibi cyose. Uwiteka turakweretse iherezo ryacu rigeze, iyi foto mwami yagaragaye ngaha, unyemerere mwami Yesu buri muntu wese mwami nukuri kose umugirire neza kandi tuzobura mu bwami bwawe. Uwiteka we ndakwinginze uzubamere iherezo ryiza, imigisha yose mwami iva mu kiganza cyawe niyo ndabasabiye, urabagirira neza mwami, urabaha umugisha mwami, uragushimiye cyane ku byabaye byose. Komeza ubane natwe iri joro turyohere, iri joro twumva akayaga keza ka mwemwe yera, ubwiza bwawe butwikire mwami, byose mwami bigaruke kuguhesha icyubahiro, ni mu izina rya Kristo umucunguzi wacu tubisabye kandi tubyizeye, twizeye neza ko ushobora kudukorera ibirenze ibyo dusaba, imbaraga zawe zidukorera mu mwami. Ni mu izina rya Yesu ndabisabye, mumufashe dukomere amashyi menshi cyane.